politics le Thu Thar Thlirna episode somsari pariat na kan lo lom le veka chu India ram vice president thlanna September ni kuwa nei tur chungchanga India ram eptulam tong rol pol Indian National Developmental Inclusive Alliance alam toy India Bloc tian soi thin te chun September ni kuwa India ram vice president thlan nei turatan an candidate turin Supreme Court Judge Lui B Sudharshan Reddy an thlanga ama hi India chimlam Telangana State Hyderabad khopuya cheng ania B Sudharshan Reddy hi kumsang kachako somli parokhan Andhra Pradesh apianga thiamna lama chuan BA zon huwa LLB azirlea chumi zon huwa chuan kumsang kachako somsari pakhat atangin Hyderabad a ukil na thoktana kumsang kachako somko panga khan Andhra Pradesh High Court jachatan ruatania kumsang ni panga Guwahati High Court Chief Justice atan ruat anilea tichuan chumin nuwa chuan kumsang ni pasaria Supreme Court Judge puitling atan ruat anilea kumsang ni som pakhat khan Supreme Court Judge na atang chuan achol tani India Vice President thlan tura hian sarkar lai puya rorel lai NDA chuan an candidate atan Maharashtra larsap nilai CP Radhakrishnan an ruat to boka hemi chungchang kan video masalama khan kanon soito ama hemi NDA ina candidate an ne CP Radhakrishnan hi Tamil Nadu lammi ani thunga tichuan rorel lai le eptulam candidate te hi India chimlam mi veve an ni tin kan soi thei ome eptulam candidate B Sudharshan Reddy hi Telugu namania hei wang hian Andhra Pradesh le Telangana state a political party hote zinga ngai dan phir chhoviawa chan po Andhra Pradesh a party lian pahni Telugu Desam party le YSR Congress tetan hian hemi Telugu mi an nampui vice president candidate India Bloc tena an han ruata ka hian Bloc thar aron siam chhoviawa achan po an nampui an Telugu pui kha candidate ani sia an vote silo khan an mi le sa te zinga le Andhra Pradesh le Telangana state chung mi pui te khan khang an nampui an vote lo awang khan nakin zela an pu che theyang em ti te po ngai tuana om theya tin hemi Andhra Pradesh a hianin rural lai Telugu Desam party le engeni Jana Sena party te hianin tuna India sarkar lai puya sarkar na siamek NDA a hianan tel boxia chumi ni wang chuan tuna hemi an Telugu pui eptulam ina candidate an ron siam hi eptulam an tranrol pui ni haulo va vote pui kha thil dikani thei boxi lawa tiang te hi thil buai thak de aron om chhota a hemi Andhra Pradesh rural lai Telugu Desam party le Jana Sena party te hi chuanin ama an lo tranrol pui le tunan omna mek NDA candidate hi an thlop tlang tur thu te po an soito a chumi chu ani lain Andhra Pradesh eptulam pang YSR Congress te hian thotan ni August ni som pariat khan NDA telve chialo ma sela NDA candidate hian thlop tur thu an lo soito boka amar chu voin August ni som poko tholeni hian India rama eptupolian ber khami India Bloc te khan Telugu mi candidate atan vice president candidate atan an puang vele ta boxia YSR Congress te hian engeni an state chunga po eptulam an ni hrimhrima an tran mun hian sondo nem ti te po ngai tuana aron om chho thei via wa chan po YSR Congress te hian Rajya Sabha le Lok Sabha hian MP som pakhat an neya chu wang chun an vote som pakhat hi NDA lama an vote lo chuan ui om tham ve tak khan ni boxia chung te chu thil buai thak tak Andhra Pradesh le Telangana state a hian a thleng theya tin Telangana state chunga hian in rural lai chu Congress an nia chan chu Congress candidate Congress len tran rol puite candidate India Bloc mi te tan ka chun Congress tan ka chun vote har salawa tin Telangana state chunga eptulam Bharat Rashtra Samiti lam toya BRS anti te hianin MP an nei ve boka chu Rajya Sabha hian MP pali an neya chu ani si chuan BRS te tan hianin an Telugu pui hian vote don nge NDA candidate Tamil namzok hian vote don ti pokha
ngai tu na ati buai ve thei veu bokani hetiang ani mai ba ka hian NDA candidate chungchang apo hian ama hi Tamil Nadu mi Tamil nam ani avangin tuna hian Tamil Nadu a chuan an state rural lai mek chu DMK party an nia chu Congress le an tran rol puite zinga hemi NDA bloc atel an ni thunga ti chuan chu an nam pui an Tamil pui chu NDA BJP len tran rol puiten candidate an siam boxia thil boi thlak tak Tamil Nadu state chung apo hin a thlenga hemi NDA candidate hi in engani Tamil Nadu state chung mi an ni awang hianin thil boi thlak deuh ta chu Tamil Nadu state chung aro rel lai di MK te hian an vote lo ani chuan an state chung politics a mani nam puite du sak lo mani nam puite po vote du lo ti kha pu na khan dong vele thei boxia thil boi thlak taka thleng me kan itu na hin India chhim lama enga ti kher kher nge India chhim lam mi vice president candidate a ro rel lai le Abdulam tena an han thlang chuak ka hrim hrim hi thil ngai tu na ti thui thei tak te po ani ve ome achan chu hemi ro rel lai hianin BJP len tran rol pui NDA atel ho te hianin candidate tur hi an puang masa zoka chota chuan kan soi to angkhan Maharashtra large sap nilai CP Radhakrishnan kha an han puang phota ama kha Tamil mi kan ti to kha ti chuan voin August ni sompako tholeni a hian Abdulam pang India block ho khan candidate an han puang velea India chhim lam mi tho amara chu nam sang Telugu nam ve thung kha candidate ta nan han puang vele ta heng thil thlenga hian in India state abikin India chhim lam hei South India tia soithin state ho ngani politics ngai ven ho ter pon an South India politics chu tuna hian ngai tur tam le maya achan po an nam puiten phatchan don ngan vote don ti kha ngai tu na ati boi hle ti te po in chanchin thar thren khata hian a mu theya achan po Tamil namte Telugu namte hi keini Mizo te ang tho hian mani nam hemi regional feeling lana deuh mai hin nia Mizo te pon engani tong moi lo ni lo sela vai te hi chu kan ngai thei vak lo hi le kan thilung kan pom tak tak thei lo ang tho hian an ni India chim lama cheng Tamil namte Telugu namte khong ho hrim hrim khonin an mani nam bil ngai san na le khami du sakna mani nam feeling ti me ang asap tonga feeling ang kha an nei na sa ema chungte ni wang chuan India ram vice president intlan hi keinin rala kan lo thira vai ho intlang de mai me kan ngai hi a politics si India ram politics ti ngai nom tu aron ni chove ta le me ya heng te hi India ram politics han ngai tu hian va hriat khami wa ngai tu ve wa chut pui ke chuanin thil ngai nom tak tak hi hriat tur om fo thina tun huna po hian vice president tan hianin India marlam mi te mo khatiang state dang mi jok te ka chuhan vor chok sela boina om ho lo tur kha India chimlam politics arwa chu vice president candidate Tamil namle Telugu namro tan ni mio wang hianin an state ve an omna ami te chu an politics ngai tu na po ati phirin ati boi hle ani ti kha kan han soi zau ve hrim hrim ni sela ti chuan apani na chuan India chuan Taiwan ram chu China ta turani tinan pomti India External Affairs Minister S Jaishankar chuan India ram ronjin mek China Foreign Minister Wang Yi ashila India hian Taiwan ram hi ama song khan alo ngeni China noyami ani ti hi angai dan alo ni reng to thina achan po India hianin engeni China rama revolution lian tak athlen khan chu China ram hi han soi zau ta hlekila China rama communist sarkarina ro rel na an mani tu noya anda ta ka khan sangkhat chuko somli pakwa khanin China ram chu communist ram alonia civil war thlenga ti chuan civil war lo thlena chun China ram kimi tu na China ram ti kan hriat khi communist sarkar aloni ta Amera chu nationalist antia democracy ang chi tu pol ho ta kha chiang kai sekate pol ho kha Taiwan thlir kara hian an vatlan cheta ati chuan voin ni thlengin
Taiwan chu ngami enganing democratic government kan tiang kha democracy ram an ni thunga ti chon heng ram pahnih te hi khatia civil war awanga an boya wang khan in ngai lovin tuna hin uile kel thlun polan soyang main China hian Taiwan hi independent rama ngai theilawa amero chu khovel ram tam tak tak hian Taiwan ram hi independent rama an pom thunga chu tiang ang boro kan ni awang chuan India hian in sangka jakwa somli pakwa tang khan soi em lo ma sela China ram hi ram pakhat Taiwan nen hian ram pakhat angin an ngai thu hi an local pui char char to thina chung ten hi wang chun Taiwan le India hian India in Taiwan hi ram shana angai lo wangin hemi embassy kan ti te ambassador kan tiang ram ai o palai te hi anin tir ton lawa India rama Taiwan embassy am lawa Taiwan Indian embassy pom lo bokani chu tiang ten hi wang chuan Taiwan ram le India ram hian khatiang ang diplomatic mission an tia ram le ram indor ton na khan ram danga an ti ngai lo wangin embassy kal tlanga ambassador te ang khan nei lo wangin India Taipei Association ti hi India rama hemi New Delhi India ram kho pui bera hianin Taiwan ram le India ram indor ton na ta na man ber thin an nia chu sarkar ai o tlom ngai pol India Taipei Association te khanin India rama India sarkar nena in palai ton na khachun thok ve le chawani ti chuan Taipei Economic and Cultural Center New Delhi a khuan a boka tin chu mai ba kha chuan tun hmaya khanin hetiang ang center pakhat hi chenaya po an siam thar vele boka ram le ram indor ton na ang chi ram dang te nen an nei ang kha chu India le Taiwan hian an nei lawa chu wang tak chuan China foreign minister tuna hin India ram alo jin meka India External Affairs Minister S. Jaishankar nen kom nuwa India Security Advisor Ajit Doval nen po anin kom le boka India le China tena tho dun na kong sang an nei thina turte an soitlanga ti chuan India le China sarkar mi poimo te anin dortona tuna hen China foreign minister India ram acham mekani he thil hi kan han soi chuana chan chu India hian tun hnaya hian kan video masalama po kan lo soi fo to thina US ina India laka sumdon na konga chia aron ti san do bolta ka wang khan atira za som ni pangai ron ti sanga hnual za som ni pangadangin ron ti sang le ti chuan India laka America ina chi ati sanja chu za som nga aloneta hemi hi chan bulpui ber chu India in Russia tanga tuial thei a leikha US sarkar hian Ukraine le Russia anin do meka khovel ram dangten Russia dor lo turin an campaign na amero chu India chon khami khangai pui molowin Russia hi lo dor char chara chu US sarkar lung oil lo hian he indo tipun lun tu pakhat chu Russia economy tla chemei tur ti thathei tu chu India le China in nasataka Russian sumdon pui wangani antia chumi wang chun India kha Russia dor to lo turin an duwa chumi karna tan chu chi hen non ti sanga amero chu India sarkar lai pui hian America ina aron nor na wang mei khachuan Russia tanga tuel the le hi ati to patum ta silawa chu tun thleng hian US sarkar in India laka chia ron ti sang ma sela India chuan Russia tanga tuel thei a leikha a ban san chung lo ni chu tiang te ni wang chuan India le China hian tun naya hian khami Russia ram dor tu langsar pahni Russia ram sumdon na kalpui tu ram lian pahnian ni wangin US ngeni ina khatiang anga adu duwa India le China ron vau atum thin kha an har chok thar ta nge ni China foreign minister India ramaron zin tam mi mai sia ti chuan heng ram pahni te hianin thodun na an nei theina tur angkha indor ton na te thil soi ho te kha an lo nei ta chumi ngeni in aken tel chu India point China ne na inthianthat adu na lan tirna anim ang chu Taiwan ram khovel ram tam takina in China laka independent ram tian pom thin kha India chuan Taiwan chu China ram pakhat ani tin kan pom tin an soi thar vele mo maya heng te hi alo ni wangin India le China hian boruak tha nei chho thei donem ti chu hunin ron Sri Lanka engpo chu ni sala India ina hetia
Taiwan chung changa China ti lom tum ni om taka Taiwan ram chu China ram pakhat ram peng pakhat ani tin kan pom dan ani ti India sarkar ina an soi chu thara hian India le China hian thodun na konga ningeni kaldun antum chodon time ni ti po ngai tuana aron om the ni tin hei mai ba ka hian India Prime Minister Narendra Modi chuan Russia President Vladimir Putin chu ka thian tha ti in tun na hian my friend ti in asoi thar vele to boka America in hemiram pathum Russia China le India te sumdon na konga nasataka anin dorton na an mitati kham em kara hengram pathum te hian America run lui nan nge America thul choi an ngai theilo thil nge ni awang mai me atloman tum lo zialan tirnan tran rol te hin tum chho em ni ti te po thil ngai tu na om thei tak aron nit le ta tu na hian tianga India le China ina borok tharan han neya inthianthatur om taka thilan kal chho hi hun aron reyanga India le China hi inthianthatak tak thengem ti chu ala riat chen menga India le China le Russia hi kan soi tongin inthianthatak kan ni an tron tlat chuan America tan po nok sak ve theina lai tak anom dona engpo chu nisela hunin na ron hril chiang tura ngai la tuntuma kan chanchin thar thlir zawna chu rumdanga kan tiang lo takin thil tam takan han thlir zaw theilowa tikhan kan du tok le photanga kan video siam te min longai hlut sak thina kan lom ema tuntuma po hian a like lama te comment lama te a share dar na lama te min lo tan pui le tur le kan channel la subscribe lo te na min subscribe le turin kan so ma chu